Ndakuramukije amahoro y'Imana nabane nawe nshuti mwene data, ndizera ko umeze neza ukomeye. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icubahiro. Ni mwene so Reverend Pasteur Jire ugarutse mu kiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Imana iguhe umugisha. Nyemerera ngira amagambo nkaturaho kuri itariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatandatu. Ubundi uku n'ukwezi twinjiyemwo, uku kwezi n'ukwezi kuhambaye, n'ukwezi kudasanzwe. Ubundi uku n'ukwezi kubanziriza cyangwa se kubanziriza gutangira gutegura ubutsinzi. N'ukwezi ubundi gutegura kwinjira mu butsinzi, n'ukwezi kudasanzwe. Uku n'ukwezi rero ugiye guhabwa umugisha. Uku n'ukwezi ugiye kwinjira mu mbaraga zo gutsinda. Uku n'ukwezi ugiye kubutangira kwakira iby'Imana yavuze kuzabona muri uyu mwaka. Haleluya. Ni ukuvuga ngo tugeze mu gice cy'umwaka. Uku guhera mu kwa gatandatu rero ugiye gutangira kwakira iby'Imana yavuze kuzokwakira muri uyu mwaka. Haleluya. Uku n'ukwezi rero umuntu wese akwiye kuba yakwitegura. Ugiye gutangira kuhabwa intsinzi, ugiye gutangira guhabwa umugisha, ugiye gutangira kubona aho abandi kurongera aho abandi baburiye, ugiye gutangira kwinjira mu butsinzi bw'Imana. Haleluya. Imana yacu nihabwe icubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo ube maso, kuko iki ni igihe Imana igiye gutangira guhezagira abantu. Ube maso, iki ni igihe Imana igiye kurekura umugisha ku buzima bwawe. Ube maso, iki ni igihe Imana ije kukumara umubabaro. Ube maso, iki ni igihe Imana ije kugukingurira imiryango. Ube maso, iki ni igihe Imana ije kugukomeza. Ube maso, iki ni igihe Imana ije kukugushaho imvura y'umugisha. Ube maso, iki ni igihe Imana igiye kuguha ubuzima. Haleluya. Ubuzima umaze igihe udafite ugiye gutangira kuba wabwakira muri uku kwezi mu izina rya Yesu. Kukubera ukwezi kwiza, kukubera ukwezi kw'imbaraga, kukubera ukwezi ko kwakira, kukubera ukwezi k'ubutsinzi, kukubera ukwezi ko gukira indwara, kukubera ukwezi ko kwinjira mu mugisha, kukubera ukwezi ko gutsinda ibigeragezo, kukubera ukwezi ko kwibohoraho imigozi, kukubera ukwezi ko kuva muri prison umazemo igihe kinini. Mu izina rya Yesu, Imana nikugirire neza, Imana niguha umugisha, ugira ibihe byiza. Amahoro y'Imana nabane nawe. Gaho iyi video yoherereze abantu 10 ufite muri telefoni. Ni wabikora Imana iraguha umugisha. Imana ikugirire neza. Shalom shalom.